Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emam ate edeba ahenkan 93.3 Achimabo Abo, the best in the east. In the morning, who showed the moon where to hide till evening? He watches over everything that we see. He never change, he never fade, he never change. He's the good, but the best, and the best of all. Shake shaker, no challenge. Zari Salvatore, Zari Grandidio. Zinuya Salvatore, Kendo Grandidio. Zinekoke, are you ready to give us some praise the house, bro? Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emam ate edeba ahenkan 93.3 FM. Patience of day, patience of day, patience of day, so that's you always. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emam ate edeba ahenkan 93.3 FM. In the morning, who showed the moon where to hide till evening? He watches over everything that we see. He never change, he never change, he never change. He's the good, but the best, and the best of all. Shaker, no challenge. Salvatore, Zari Grandidio. Zinuya Salvatore, Kendo Grandidio. Zinekoke, are you ready to give us some praise the house, bro? Somebody say, yeah, shake it. Of course, it's another beautiful brand new Friday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. And Brenna said we do for God and country back on your radio. Today happens to be the 6th day of September 2024. Aropain so yesandi asedani aye de ma yembofo yenjifo ene yen abank se we abandon dia se we do ho to ne so a ade nyina dibo a ne wie oye aropain so yeda yenyankopon ase so de adom abo adom so na wo ti ase na me ti ase na ye nyina ye ti ase e say beto adwuma kese ne so bringing the time check some 15 minutes after 6 a.m. Coming to you live from our national studios here in Kuafra Koma Obatam Papa in the studio. And you butu ano pay ya edit mediate bro ye free ano as usual. Ye transmit our frequency modulation 93.3 megahertz so YouTube, Facebook, my TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app, our Google Play Store and I say App Store and I say Obeko Chrome. Na wakwako search for Ahenkan 93.3. You are good to go.
Eti Yankopon asade abedie. Say adwuma de yemwie yo. Eni nti ye beto aso. Maakye atena se ne fiada. E de ne de brɛ o. Said you onim se fiada bia etena se a. Eya na protocol nhyɛ anya adwuma. Anopay a freestyle Friday matching show any a day bro. Mami fast and confirm my boy for Udi Ahenkan Kwame Boa. I jump on in a coffee mensa Kobe K and a Billy Man or Fremi or Boba Furi Amanfo. Anopay said that's why my account with many move fear ho. Car numu. Yet as you come up for no payment matching some hobo called yeah. Oh, nyame adom se bibia hyehyɛ ye. Ene ma nko ye nya abotre onyunu nyono bibia be kama. Why? Enti yeda se papa driver so amaye kwan wo car yi mu. Onyankopon tene ni mu kyerɛ no nka ho ene. O ma wo mmire nwuda. Onso wo de o car steer, o car key rather. O de o car key be kwa kyerɛ nam. Sɛ na wɔtwe ni mu nyina awurade ni mi adi ni ye enti ene. Fu ye wo ofu ase kwan so ha yi odan kwanta kwan so ho no eden ye na medi bi akrante nkwan osu be di bi da we Yesu dini mo amen me pacho bebre kamu.com adwumamu.com efio.com efuasumu.com efuomu.com baby a wutie bia.com anopai yera sinemum said you onim se maakye eye segmented yede nyina de be bro timi se bro na mekwa kofa wi mbo bransam so de be sia kone de mu no 6th day of September 2024. September aya bosumi ya miwure emfida. Miwure emfi bosumi September da. Sanse 10th September 2016. Ena menana ye kuma. Okraye edi eja ho. Into the month September di miwure emfida. Na I don't know say coincidentally dia me nana ba kwa odi eja no your friend of Japan ono so September 10th no pepe and ono so odi to so aye na ye into the month of September there said the nano na Israel forecast say when they got to Babylon they sat down there and they wept ubisa se die nti no muduru Babylon omo tena se a omo ti ni suo bob na twa adwo and a Bible me ati say they remembered the agony, the pains and the torture a omo komu omo duru ono omo kai oyawo any esum any awerehwo any time atete ayede omo komu bra omo abra wa brabonum oso omo duru ho no omo tena ase no omo kai na omo sun ye de ye nkai nsu sanse onyame woni edini ye 2016 bepem sabre almost 8 years or so 8 years and we di eja hwa eja mobo akokoba edini na mu ede aduru ha yi enti ba chawo me de wi mo brand sam de be ma na afa ye de aka nyina de atoto so me say brema me fama we o so me kan chawo say next 6th day of September 2024 and if you are the free sabre akopem anwumre hwe wiem ene anwumre mu ho ba bi na ase nso wo wiem o tie mu amane en o se men kan cho se free sabre akokosi nondu ewiem ate hoya sakwala bone ani ase no zan ewiem ate hoya o se ebe yesa de free sabre ya de akwakosi nondu brem ifi nondu brem na home so na sanfa na wia no ayi ne ti awia no be yi ne ti abopa enya senketo ene nso ebebo a de akwakosi no miensa nonan efiri nonum ho no mo kro no kire se ensuo no be se de ekekasie no ewiem be enwun kakra nti wadaroma ya na wa hye ne nso e de amame ewiem obrensem anopai o se awia ne yi ne ti anopai ya nantena ntimu ewiem te awia ne boaye na adwuma ebe ya sa de akwakosi no ndubrim firi no ndubrim ho no mo kro no kire se awia ne be yi ne ti na enya abotra bab mane ho abai no begyina mu a de akwakosi no miensa no nan efiri sabre no ekro no kire se ensuo no ebe se emunemu na kakra ma wiemu ayenwuno a kire se ebe ya sa de akwakosi anwumre da suom wadaroma wiemu obrensem se ne besi akone da mu no eno ena me de ho amane body ama o station ni din de ahenkan dwumadie ni din de maakye me ofre me obowoba
ofori amanfo. Mame mo ache, na me mo akwaba, emfa mra show ni so. It is the doing of the Lord indeed. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. The pages of my life, I love you. Tell of your goodness, every chapter of my story. Show how you led me, Lord. I'm the handwriting of mercy by the finger of the Lord. This is the finger of the Lord. You've been right here beside me, through the fire, through the rain. I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? Me pacho prayer point I be reside ma wona awotwe nyina no ye de ba wieye ene. Say yeah, me the woman found. And at 7 a.m. Pepe me sorry so. Na sports at take over. At 7:30 Pepe ni ababa be you free so. You will follow it. You be this so. What you had here. Enti na watwi mu nyina no ye ba be raise prayer point de ma o. Ye da ye nyankopon ase so ade awura bosome foforo ene na awotwe foforo mu wie ye ne sere ne hono mo akwankyere se ontutu ya na mo nsi de krone ne ye ono awurade no ani anim omaye fa ye pe enye biribi biara ye san bompa ye sere awurade asomdua edi mu wie ne san sere ne hobambo afi ya san sere awurade se won hye bibi foforo ase wo yen abrabɔ mu na afi wo ma ya hoɔden ni nsi ye adwuma ya fa to ye ho so ne betumi aye endra ye bompa ye de fa sika sem ho ye te ase ase wo hia ya woni sika wasem e mobo and ye bompa ye fa spiritual growth said ye be nyini wo honhom emu. Colossians chapter 1 verse 10 so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. And unti ne bompa say urade maye sunsum enyini maye nyini sunsum urade maye nyini sunsum ewo Yesu Kristo dinemo afei uwia no abompa ye dia ka kire urade say ade bi e yare wo wabra bom se wankasa na wo yare nipadua na yare wadwene na yare sunsum na yare ade bi e yare wo wabra bom no urade nyankopon enhwe na onkanyan no urade nhwe na omma ayaresa enye wo dia ewo Yesu Kristo dinemo. Then the final prayer point I raise your mouth and say you need the presence of God. And I know what David kind said, do not take away your presence out of me. I didn't hear because under the presence of God, and I say in the presence of God, no, and I'm not David Utimi Hua ne home. I am a living testimony. And Untiano pay the catch the ready say, Udadima won home Kosua, Emuti and Sunim Chai Hunshia, and with Yesu Christo Dinemo. I pray for you, gracious Lord. We commit this week and this new month and the remaining days in the year into your hands. May your blessings, peace, and joy overflow in our lives. As we transition into this new month, may we experience your goodness and mercy in unprecedented ways. We ask all this in the mighty name of Jesus. Maybe I will be an so say amen. Sports, take you over. Omu ye besamba near the akanyina to aso. Joe Marching. Obi, Joso. Bibia boko de. Bibia fine. Firenante. All right. And I no pay adeshimamba Ghana mamba ye mamu nyina kwa aba so nkubi wasan aba Ahenkan 93.3 so yatena se ya gudie mu nsem na idi Asia ewo kasa fidie esumidin Yoshua kwabena Janim Yosef Ejiri obetene nka aisanso na bani tumawo le betena machine na gina fe production ahodo ne voices ahodo nyina no odi ejayen ene no pay Mr. Rat enso etadwuma de na chia enye asem ko todi kan me mfa seda
Emma eye Jubilee Hospital omaso na sen ma ne ye da gude mu nsem no enso bro de tie ne se wasori ene nyaro bi ehyehyɛ ho wanhwɛ ntua sentem o kyabin amunamu na de wo ekɔnutini wuramu ewo Jubilee Hospital na fiyemboa enhwɛ na on yare wanyina no yentua sentem paso emfama ukopie ma ayade outpatient service na eba adwuma sanso in patient service na abai no so no eba adwuma ede ama laboratory ho no nti lab biabi wuramu ewo Jubilee Hospital be ne kama enso edi amawa ohabia embechire bi pharmacy honom eduro bia bi bonya bi ato antenatal care eno nso abadama apemfo sanso na postnatal care ba edi amama na ese mawo awie no monkola no omunyimu no omunkoye ya mumbre na afi mumagye nkyerɛkyerɛ na mumma no omunyi engina brane theater enso ho ebia surgeries any operation bi na peso ya fa bedan eye Jubilee Hospital maternity no enso ye bi Jubilee Hospital afi ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba we ni scan bia bi ye twa bi enso edi amount afi bibi kyere wadwen so ya robi etete usuro fere sobori nkomo edi akyere unua anasa wadamfo a hebedan Jubilee Hospital council da for mo hwen cancel kama na bibia nko kama mfa ema iconic enso aba wani ene nei wo problems ho ayese bre na afi ye hwe entua se modern clinic enso ho osin kaka etete wo ere osin pese wutu pese wo hye pese polish osin a kwana kopiem eye Jubilee Hospital na afi yemboa enso osa ekwan ne so diabetes na afi hypertension for no yade a nkyerɛkyerɛ cost do amofie da anopa bia na sɛ oba na sɛ okita nhwena so bidia ene tumda yebegye na yahwɛ oye enso osa ekwan ne so wohwɛ echi akwan dan baburo dia so amantra bridge ne so honum ena abohuen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount Ghana Tourism Development Company Limited yani managers of Big Tree tourist sites Kambum and Afe Tourism Society of Ghana amene yade the Big Tree Fun Fest no enso baso unim sel be piemu bibrem hanoma Nessa West Africa, Idua Esopana San Enyino, or West Africa, Eastern region, Aprokumase, and a war in whom HSA, Ayadiasa, Edue, 500 years in a nay, what dear Senatia, Sanetia, Ness Bianso Eco Kama, Edamanuntino, Eatunsa, Eddie, a fresh student for a school for Nafo Bibia, say a dear 21st September, ya the Big Tree Fun Fest in Airbus and Intimate Crashim, Nafiakusia, dear, and so Edafa Big Tree in Eho, Nadisua Ecoso, Yashin and Duana Faso, dear, the Ebrayano, Navisanso Air Games at the Cajon, Nabianso Eco Kama, the Mayan Ludu Becoso, or Samson Nay or Worry, able to be our home, Dami Becoso, a face spy, able to be our air, as here Samson Gary Sokins, and so Ecoso, our CM, drinking challenge, and so Nintino, so Penon Panda, but never PMA, Nafonian Bashim Boom, not Bianso and Kokama and Fama Carnation, say nay, a Ministry of Tourism, and Afi Arts and Culture, Yakambum, and Afi Promotional Ghana Limited, any beverages, Kambum for Juma Day, Eddie Abasoma Bianso Akokama Eddie Amao, oh, by Duanani in Suwa Semdia, you and who treated Ghana City Spare, Nafi, Nyakainano on Saka, Nabi Bianso Akui, and 21st September, Nasa Juma Day and so Airbaso, or Air Apro Kumase, 10 o'clock a.m. Najumadin and so Asha, no Bashanim. Other time Bianso Quay the Mayano, aye, Woody Ahenkan Kwame Yabua, or Yajuma, and so our Peace FM. I feel Royal Furniture, and so Sebra, near Fakapin to whom Juma Biadie, would be PMO our Royal Furniture, ye share SSC Kama Ed Mount, Bianso Akuye, Ebia ono ope sofa chairs. Now they sue them SSO Dema, Copium our Royal Furniture Sakache, Sa and so na kitchen cabinet yebi, wardrobe yebi, and a afe. Runchema empa aya daso no references ebaye edi amawa or hobia embechi bi say aya carpenter hunyo man kwa dia urumu Royal Furniture ebehwe aya amawa or hobia enso embechi bi asem dane say udia uba fa scan half bra
Udi scan half bar, wo sofa chairs, o kitchen cabinet, o wardrobe ni ye the amount, ye the amount the bedroom fear, na 50% na aka no, wasan the account amaye. Na bibia nso akoye. Enam se ne ye ni madwuma no, ni ogide se be ye odwuma no the amount hobby am be chire bio internet sa offer no, ma no tune brand na fo ni mbedi dwana bibia nko kama. Emfa amount ne etie ne se ebia wo ba bi wo fie anase wa wotie mi wani eje carpentry adwuma no ho a yese bra ye be hwe a kire kama na se unsu behu na bibia nso akoye the amount sisi ade uninsa no dwuma a wasem mo papa nti kopie mu a Royal Furniture sakache na fe yen kire carpentry adwuma no na fe unsu fadidi na bibia nko kama emfa amount uhwe achi akwan a na se ye ne Akim State SHS junction no na honoma na obehu yen ohima junction no so a na se oduru honoma junction ni a yen so the opposite uhwe he a bohu yen ho na fo ni enso edi enkomo oni Mr. Sumani enso ndi enkomo o 0244 588448 0244 588448 and 0248 10 0248 0248 10 0248 na one Royal Furniture enso edi enkomo na bibia akoye edi ama First Trust Enterprise enso sabra promotional enso eguso a ekoso de chene se Ope DSTV, afe Multi TV, Canal Plus, AG Plus, anase Star Times, enso ato ayusu anase a recharge a kopiem of First Trust Enterprise akachi television